Evo nas ljudi, nova epizoda, nastavljamo tačno tamo gdje smo stali. U prošloj epizodi smo dobili misije kod Vlada, tako da danas rešavamo misije kod Vlada. Ah, fuck you! You're a bunch of pussies and fags! Nice. I'm going back to the meeting! Good. I'm going to be somebody! Yeah. See you later, Mel. You always were an asshole, Mickey! Hey, watch where you're going. Hey! Hey! I tried to tell you. Fuck you! Excuse me. Позвони мне когда-то, хорошо? Сойвен, I see you later, okay? Yoko, fete romanskaze. What's your name again? Big mouth prick. Very Cassius. Sit down. Cousin, Nico. That's it, Nico. Not Big Mouth Prick. You funny guy. I try. Yes, and this one's, I'll let you take the shit out of me. Take this shit? Yes, Mickey about. I don't understand. People who fuck with me get fucked with. Okay, fine. Calm down. Whatever. Some old man not paid me in months. And I'm not kind of person who's treated this way. Old bastard owns a china shop in the Camden Avenue in Dukes. Here you go. Don't hurt him. Just teach him a lesson. I don't need a bat to teach a lesson. Sad treba da naplaćujemo reket. To mi se džasvi, to je moja uža specijalnost. Znači, to je moja uža specijalnost da naplaćujem reket i treba da odem do kineske četvrti u radnju neku da je orobi. To jest da preplašim radnika. I još plus ovaj ovdje Vlad nam je dao palicu, tako da bit će zanimljivo. Evo, to je ta radnja i treba tu da stanem ispred te radnje. Alo, prijatelju, davaj pare. Neće da da pare ovaj Kinez. Majku mu njegovu. Ima drugih načina na koje će da mi da pare. Znači, lepo dođemo pozadi. Treba da nađem ciglu i da bacim u ciglu direkt na lokal. Evo, taman tu imam par cigala. Evo, uzeli smo ciglu. Dođemo ovdje i bacimo ciglu na izlog. I sad mora da da Kinez pare, evo ga. Odmah izišao da daje pare. To je to, tako evo dao nam pare Chinese people. Hvala mu. Sad treba da se vratim nazad i da dam Vladu pare. I evo došli smo kod Vlada i parkiraj se. I kako bukvalno stade ono odmah čovjek. Uspeo sam da odradim posao Vlad, ništa se ne sekiraj, znači ono no sikiriki, sve će biti u redu. Kaj vidimo se Vlad sljedeći put, kaj na nekom drugom posliću koji mi budeš dao. I evo, prešli smo misiju, Vlad nam dao neke sitne pare, kukavica, ta drugo očekivati od njega i sad treba da čekamo sljedeću misiju da nam se pojavi. Evo ga, zove nas Roman, pao nas Roma, nebitno nešto kaj hoće čovjek, ne znam ni on šta hoće. Kaj čovjek se tamo provodi negde. Evo ga, sad nam je Vlad poslao poruku i možemo da radimo još misija kod njega. Kaj nema šta mnogo dirljiva poruka, kaže seljačino dođi još da radiš. Evo, dolazi. Majku, ti jebem seljačku. You're going to have your license revoked. What? My friend, smoking in a bar is a crime. Plain and simple. You're joking, right? This is a joke. You're playing Hey, a joke, Doc. Mallory, tell Fatty his cousin is okay. He just walked in. Great girl. Yeah? Stay away from her. Of course. Now listen. You did good with the business the other day. But now one more peasant is trying to avoid pain. Who? Baskowski jerk who owns the laundry in the Masterson Street. Thinks in this country business is done differently. Says he will call cops on us. Okay. So? Jerk needs to be taught a lesson. Give him a beating. Let him know might is right. Hey! Stop that smoking back there! Marshal! Easy, buddy. Go on. Do what you gotta do. But remember, you see a cop, you don't know me. I see anyone, I don't know you. Ho, ho. Алло, Влад говорит. Да. Что ты хочешь? Быстрее, я очень занят. Pošto sam ja debil, zaboravio da se unmutam, u narednom periodu nema zvuka jebenog. Tako da ću sad napraviti neki kao time-lapse ovih ovdje zajebancija, od ovih ovdje scena, to jest od ove misije, tako da jebi ga. Tehničke poteškoće.
So she sends me out to the Запомни, store, если walking хочешь around, делать деньги, and I приходи find работать для Lenny, меня. this guy, where can I get Ah, some? Yokel, They there tell me, you "Oh, are. Okay. there you Glad. Come go." on, And the let's guy go comes for a around, walk, and he okay? comes up to me, Right. and he Okay, says, "Guess come what, on. Buzz?" I said, I don't even like That's a good Where are we going? To my car. Why? Because of your cousin owed me a lot of money, and until he pays me, you're fresh off the boat. Yokel, ass is mine. What the fuck you mean why? Hey, you are a pretty relaxed guy, huh, Vlad? Come on. Подвинься, старая ведьма. Come on, Yokel. What's wrong with you? You gonna jump me? No, I had a late night last night. Spent it with Mikhail. Great. Yeah, wild. Yeah, I guess you're right. So who the hell is Mikhail? Mikhail's the man. Shit, my nose is bleeding. Is my nose bleeding? No, not yet. Fuck this. Come on. Wait! I'm walking here. Wake the Let's fuck go. up! Damn city, always trying to run you down, huh? Hey man, can I Get a job, you deadbeat crackhead. Just a little change, man. Man, where do these people get up? Like I'm gonna pay for their drug habits. Well, say something. You're so fucking laid back. Moron, come on. Want some? Good. We walked all the way over here so you could snort coke? No, listen. That's better. Huh? That's better. Man, Mikhail gets the good stuff. It's got some laxative in it, though. Gives you a stomach problem. Nice detail. Yeah, listen, where were we? I don't know. Oh, yeah. So, I need you to head up to Duke's and get a car for me. It's a silver blister, and it's parked in the projects by EIC subway station, okay? Sure. You got keys? No, Yokel. I need you to take the car. Asshole owes Mikhail some money. Take his car instead, huh? We gonna drive over there? What? Are we gonna drive over there? No. You're gonna take the train, buddy. You think I wanna be in the car with a peasant? Come on. I'm gonna go meet somebody. Have a little Okay, party. fine. Have fun, dickhead. Halavoga Vlada treba tući, majke mu ga spali. Znači čovjek samo zna da vređa ovog Nika i da mu priča da je seljačina. On je seljačina bre. A nebitno, znači mi sad treba da idemo vamo do metro stanice, da se provozamo tamo do Dukesa i da ukrademo neki auto. I da dostavimo taj auto Vladu. Evo ga, ovdje treba da sačekamo metro da dođe. Evo ga, dolazi metro. Evo, ulazi u voz. Ovdje. Ali je prljav voz, ljudi. Dobro, znam da mogu da koristim voz da bi došao s jednog kraja grada na drugi, ali to mene nešto boli dupe da gledam kako se ovaj vozikak tako da preskači ovu ovdje vožnju. Treba vamo da ukradem taj auto koji je Vlad tražio od nas. Znači, taj auto je tu negdje blizu. Prijatelju, pa eto, lepam auto, perete auto, prljav je auto, tako da to je sada moj auto, više nije vaš i terajte se u kurac. Evo ga, sad zovemo Vlada da ga obavestimo da smo ukrali auto, ali eto sad smo zvali Vlada i auto je prljav, tako da treba da odemo do autoperaonice da ga očistimo. Samo da ne slupamo ovaj auto, pošto Vlad ne bi bio srećan i zadovoljan kad bi slupali auto. Evo ga, tu je ta autoperionica i ulazi unutra, vidi to, opa, nema šta, sad će auto da bude cakum pakum, da se cakli, da se sjaji, da bude kao da izašao iz salona. Ovo je već sada bolje, znači ovo je već čist auto, a evo ko na prljavština što smo imali malo pre, ma to, očistili ga više čoveče, čisti ga već 6 godina. Evo ga, znači čist auto i sad treba da odvezemo ovaj auto do garaže. Evo ga, tu je ta garaža. Znači dobro, tu parkiraj vozilo i izlazi. Izlazi iz vozila i to je to. Dostavili smo ovaj ovdje auto i sad treba da pozovemo Vlada da smo doterali zapravo njegov auto. A ti prijatelju stani bre. Ja idiot! Izlazi bre tu baba. Ona će meni da sam idiot, ali nebitno. Idemo dalje, imamo i posljednju misiju za Vlada, koliko sam ja siguran, i ulazi u misiju. Hey, how you doing?
Hey, Mickey, What do you have? glass of water. Glass of water. Bang, bang, you are dead. Wake up, you moron. You got me. Come over here. Sit down. You remember Ivan? No. Guy you saw me talking to. This guy. This guy. Oh, yes. You guys had a little kiss. Very funny. What would you say if I told you he was going to rob you, cousin? I'd say, what problem has he got with my cousin? Hold on. Hey, hey, gorgeous. No, I can't talk right now. What are you wearing? No, I mean underneath it. Great. Listen, I'll call you back, huh? Sorry. Who was that? Never you mind. Was it Ivan? Ooh, that's funny. You know, for a dumb yokel, you're a very funny guy. Yes, and for an annoying dick, you're really an annoying dick. Well, it's a real shame then that I'm the guy with the powerful friends, and you're the little punk whose only friends is some fat weasel who drives a fucking cab! So, why is Ivan going to rob my cousin? Because I want you to kill him. What? He's angered Mikhail, Mr. Faustin. Offended him. He think he's stealing some paperwork from her mom. You catch him and kill him. Then we say it was just a robbery that failed. And what if I say, I don't want to be your hitman? Then Mr. Faustin will be very angry with you. And your cousin. Okay. I knew we would understand each other once I put it in this simple way. Now, go wait for him by the car depot. Hey, gorgeous. Yeah, where were we? Okay, now listen. Let's talk about tonight. Ajmo, treba da odemo do Romanove garaže, pošto neki Ivan hoće da opljačka Romana i treba da sprečimo tog Romana, to jest tog Ivana da to uradi. Tako da, piči ovde. Ja, evo ga Ivan iziđe. Ivane, što si bežao si, mislim, i dalje će da beži, ali ne zadugo. Samo kada bi ova krntija što ja imam mogla brže da vozi, gde bi mi kraj bio. Koliko ja znam, ovaj ovdje Ivan trebalo bi da tu pobegne negdje u nekoliko uličica. Pored još treba da ide. I ja ovdje čovjek napravi pometnju. Spucao se ovdje ko kreten. Vidi ga gore šta blene bre. Alo, gde mi bežiš prijatelju, ajde. Penji se majku ti tvoju, vidi, gde mi beži bre. Ne mogu da ga ubijem pre vremena. Napravljena igra ljudi da ne možete da je speedrunujete tako lako. Vidi šta mi beži mali. Ajde Ivane grozni, vidi ga. Vidi budale sa čega skače, ej. Ništa se ne sekiraje prijatelju. Ja ću tu da ti dođem bez ikakvih problema. Op. Skači! Dobre. Nema šta Niko, Spiderman. Skači odavde. Op. Dobre. Op. To. Dobro je. Sad si u dead endu, prijatelju. Sad si, znači, uza zid sateran i mode. Mogu da ga ubijem ili da ga ne ubijem. Znaš šta? Jebi se. Ode Ivan. Ubili smo Ivana. Znači, dole smo napravili palačinku od njega i tu smo prešli misiju. Znači, orao pao. U prevodu Ivan pao. Evo, kaj sad zovemo Vlada da ga obavestimo da smo ubili Ivana. Tako to. Ivan je gotov.